direktor kuće koja hostuje lepi događaj. Verujem da ono što ćete vidjeti na ekranu će demontovati taj eventualni mogući sukob. Naime, jedna od preduzetničkih disciplina, sve prisutnija u nas je i kultura. Kultura kao deo jednog koncepta kreativne industrije u svetu postoji već dugo vremena. Naime, recimo, u Engleskoj 9% GDP-a se odnosi na kreativne industrije. U tom smislu pokušćemo na jednom obrascu miksera da prezentiramo šta može biti put mladih preduzetnika, pogotovo s obzirom na tradicionalno uverenje da je kultura rashodna stavka ili nešto na što se troši novac, a ne nešto što može zarađivati novac. Ova prezentacija nije pravljena samo za ovu konferenciju, što izvinjavam se organizatorima nije bilo previše vremena, mislim da će biti ilustrativno. U kojoj meri, evo i ovaj slajd ovdje ukazuje da je Mikser zapravo jedna korporacija koja poštuje standarde poslovanja jedne ozbiljne firme. Nikako drugačije ne bismo mogli opstati na tržištu, zašto to ne reći, jer i ovaj prostor i sve što radimo ima levu prihodnu i desnu rashodnu stranu. Znači, nema države koja subvencionira naš rad. Mi smo klasična privatna firma, u najboljem smislu reči, koja brani javni interes i onda mnogo ljudi misle da smo mi neka državna tvorevina. Ne. Miksur je sve privatno, to što ima jako puno turizma, entuzijazma, ljubavi i strasti za neighborhood, za Beograd, za celu zemlju, to je stvar da mi se čini da maksima bez etičke nema ni ekonomske tranzicije u Mikseru jeste veoma prisutna. Ako vam kažem da sam prošle godine vidio u Briselu da poziv Privredna komora da predstavimo sa jednim projektom Redesign Srbija i da, kao i uvek, postavimo s državom nemamo dinara, onda se vraćamo na početak ove prezentacije, to je da je leva prihodna i desna rashodna u klasičnom pretežnom smislu naš kanon poslovanja. Mi kroz ove slajdove naš poslovni model diversifikujemo na komercijalne sadržaje kao što je Mixer House, koji ima svoje produktne centre, svoje biznis planove i svojih 30 zaposlenih, nećete verovati, koje mi onako redovno pokušamo da izfinansiramo i sa željom da predstavimo kulturu kao budući ekonomski zamajac Beograda koji mora da se ostaje snažno na sektoru usluga. Naime, u Britaniji postoji jedno istraživanje da kulturni proizvod 9 puta povećava šanse jednog grada da bude posvećen. Postoji jedan svetao primjer Edinburga, koga mi pokušavamo da prezentiramo u sam Mali, koji tokom 102 dana prihoda 200 miliona funti od turizma. Naravno, taj turizam nije došao tek tako, nego je veliki broj festivala koji zapravo čine zaštitno lice Edinburga, od Fringe u avgustu do filmskog festivala u junu ili džeza i bluza u julu, postaju pravi magnet za turiste. I na kraju leta grad inkasira kroz sve te usluge oko 200 miliona funti. Imamo primjer Novog Sada, dakle dolazi moj prethodni kolega, koji je se ekstenzivno razvio jedan potpuno novi model za Novi Sad i ja tokom svog boravka tamo 4-7 godina, koje ću ovako pamtiti ceo svoj život, radići kao direktor eksternog pozorja i u Exitu, jesmo napravljeni ozbiljan i brand image grada i boga mi razvijeni privatni sektor koji je veoma profitirao od festivala i svih kulturnih sadržaja. Ono što svakako jeste veoma bitan deo funkcionisanja našeg scena, to je odnos prema klijentima, odnosno odnos prema nekim novim ministarstvom kulture. Veliki broj, kao jeste banka prisutna koja je u samom početku pomogla Mikser, posljednji, na čemu zahvaljujem ako posmem, to jesu inovativni saradnici na našem putu. U smislu prosto traženja drugačijeg prezentiranja odnosno na konvencionalnom tretiranje marketiranja. U tom smislu kreativne platforme, a tu smatram da je veoma bitno, zašto da ne, jesu sjajni medijatori, sjajni katalizatori tog procesa i zapravo afirmišu mogućnosti da pravimo nešto što u Srbiji vazda bilo neophodno, to je kreiranje pozitivne kritične mase. Da biste napravili bilo šta u Srbiji koja je jako teška kategorija, morate imate uvek 2, 3 ili 5, što je moja omiljena cifra, snažna pojedinca,
ili snažan entiteta kako bi napravili rezultat. U tom smislu ovaj kaleidoskop i mozaik kvalitetnih i pozitivnih pojedinačnih entiteta čine kritičnu masu koja će napraviti rezultat. Mi smo ministar umrežili i nadam se da smo i vi. Hvala. Hoću Ivanka još